Lo kan ka por ka pemtangan batai phi spang kan ka telegram bot jong ka trojan mo and the phi la klik ka tai ka link ka banganga pha klik ka tai ti kumanga bla don ka telegram la de register kan poi be automatic ka kan ka trojan kan mo ti nang ta kumno ngan le ka setting jong kan ka trojan mo ti menta kumanga ngam don dollar ai re to pi ngam don dollar tika pamun ngalaban sna ya kanika account syaka phantom jongaro kala ma tementa kumno ban sat ega setting klik setting tenang ta ya ka fees ngan I kumto la dengan aga fast la nega turbo kat ka bangangamon tementa la dangangan change ka tengan ai no r dengan klik 0.002 sen tu tenang ta itu ki auto sell auto buy dengan offshore tenang ta buy tenang ta klik tu post okay ta tementa ban refresh ke page pi klik nang tu sa select tu ajrang menta pilih biang tu ka setting tenang ta ya ka charge preview pi on tenang ta kumanga kaneka wallet jonga kibun teli gini ki wallet jonga pi klik ento ti kamut nganga don bon teli ki wallet ma kidan bon teli ki wallet ha biya te pat neu trojan ma tementa kumno ba phi phin import ya ka account jong phi ka ba tangan delete na ka we na pedang kini ta dengan lek chua ikan ka setting by setting ma dengan set ikan ka setting by setting menta pihak bantip hidden dollar kat no ilis hidden kumba hapo arpo dollar pi klik untuk setting 0.09 repeat ma sentuh sorry 0.09 tu kalau wacha khmat ma tebak no ya katu ka slippage nang ta berobor jong phi pindon khat san persen la 90% wat ju ara ai ben ar persen ka slippage ma to la dep katu te nang ta lej sa katu ka sell setting ka pamut kalong kumni hangni yulese kan pau 10% reward ai 10% ai bet persen to ma slippage tinang ta ya ka sell amount ka syong phi kwa ban sell 10% dan ne san 10% ma tementa pi klik bet 10% ro kalong tu te kumno ban the di coin tementa suppose ngan la ka haka fotan kumni ko nyu singa kwa banthir ngla copy contract address sang to la ne ngale ka to ka foton ro kumjo te ngale foton ngla paste to banga copy address coin bekerteng dark eclipse tementa ngale ka to ka trajan te ngan le kumno ngan shupis be to address ngan paste do kalau pau hang tu kalau pau ni udah kador jong kalau ngum tu insufficient balance kamu ngam don balance ti mentang kene ka wallet jong ka de ka bekerteng ka nomor prat ti mentang kan swap slippage arpsan bi ti ka to ka dor ka ba ngalabo 0.0 khandai ngalaban thit 0.0 khandai ti mentang la dangangan buy utu coin ti ngalaban swap be direct ngan klik itu ya tu sorry ngan klik ya tu buy ngan klik tu kamot kala thit ken ladang ngadon ka dollar ken ma te ladang ko ban thit da limit price le komno idor menta ide 0.355 te menta ngalaban bu kan yang tu ngan set trigger price 0.003 tek 0.03 tek ma ti mentangan le kumno expiry lani katu nganum ongai ti mentangan create order kane ka create order jonga kelapa hong tu jrong ti mentang kane ka create order kelapa to ngan view limit
view limit kamu dal akhir katuka dor 0.03 kamu no coin ubangangat hit unsa hit hi automatic itu kadeka limit by te yang mentah ka dor jong u kadai 0.03 te mentah ban sell pan sorry ban sell tengam thara ban la namar ba oke te mentah ban sell simut dor utu coin ubangat hit mane ude mo NCTR te lada ngangan sell te ngelabu kato swap lane 4% absan te kamu ngan klik baik sell insufficient balance kamu bangangam dan balance issue gas fee mar dat hit ru dan kam gas fee da sell ru dan kam gas fee te mentala da yude coin ngan sell da kalimen ngan punto te mentau te coin ude santaliginan ar khandai la nyo te menta le kumno ngabu ye kataka price ngaklik untuk price ngeklik price te nang ta ngalak ban klik 0.00 0.00054 dah kan klik kumto te kamu unu coin nusa sell hi automatic andala de kapo te menta ka expiry ngalak bu hadu lais pa rusan singi te nang tangan sai create order kan te kamu utu coin anda ula poya ketika dor unsa di kan mentau tu bathet udan tu ba thet berubah di udan tu te nang ta ya gitu ki perlap ki bompat tip bande kane sedang page noi kane ka video kini jing hikai ki paling kot na ka banta jong toh mentang la wan kane ka photon la da ka ne ka account ka ba phi philashna phi kwa ban penlong lang ka ju bat kane ka Telegram page uni u address uday C83 KWC C8 lane KW ma ni timenta le kumno phi klik ye te button hajrang te ka to wallet ka number khat lai tu changa ma te klik ute u balong kum u kanja khulom lane u pen aim to te klik uto te nang ta hang nei show private key phi klik to te nang ta ngangan sai continue te phinom yo I thra yo ngan klik te salana te phi ini phi yo I ro ta lada phi I rum le ra kane ka dang de tang katral te phi copy ye katai I understand klik to phi la copy I understand te kemudian te menta phi lej na apa katuka telegram anda phi la lej ka telegram phi lej komno lej katuka setting klik setting nang ta phi klik e wallet namar kane ka jingle junga kawan ngakwa bakato ka kane ka foton ka phi na kan de kaju bat ka telegram kan te menta phi klik ang to import salana tenang ta klik to proceed with import tenang ta sapis youtube private key bala copy mane phi kan mau to copy na kane ngan lek bang to lek klik ite klik te tenang ta klik ya ute bolong kolom to tenang ta klik show private key tenang ta klik itu I dot satu di box to I continue tenang ta klik salana yes copy itu I understand tenang talek nak ha ketu tetu ngalak copy itu dengan send telah ada send I finalize import kan te kamu uto trojan menta ulak dari uju iu atas ubah hapok ka foton bat haka neka trojan telegram kan C83 KW DNM C83 KW C83 KW C83 KW kamu uju address vi di tangkum tu ka video ka pan penivi tigi setting gini kita ngat rapi bila suto tenang ta ngan batai hang ni kumno andangi ngila le irne ka iya kane ka kambang ini thiet kan sedang batai susu kumno fintip nang ni smart publish pun